हेलो हाय जय जगन्नाथ माय डियर फ्रेंड्स। रोल नंबर पीके चैनल को आपण मानक स्वागत। तो फ्रेंड्स आज आम गोटे बढ़िया टॉपिक ऊपर कथा हबा। टॉपिकटा हूँ एक्चुअली आम तो यूट्यूब चैनल खोली दौचे, खोलला पर बहुत ऑडियंस आमर बहुत लोक मैंने कौन कर कन्फ्यूज हो जाती कौ कैटेगोरी वीडियो करेंगे। जमती कि भावुँ कि समय कि भावुँ ब्लॉग चैनल गोटे करदे, तो किए भावुँ एंटरटेनमेंट उपर करदे भल हम, तो किए पुणी टेक ओवर करने भावुँ कि प्रॉपर्ली करना। तो से गोटे सल्यूशन तार गोटे रही बढ़िया टॉपिकटा आज से विषय में आम आज कथा आम स्टोरी अपलोड करी बढ़िया इनकम भी करें आ बहुत भल व्यू भी आसो, लाइक भी आसो। स्टोरी आम अपलोड करी निजे पढ़िक अपलोड करेंगे आउ यूट्यूब रे अपलोड कर सारा बहुत बढ़िया व्यू भी आसो। चलते आज से विषय आज जानवे कौ भाया भाव में आम कि बेस किसी कराया पड़ोनी, आपणकर फेस देखा पड़ोनी, बस स्टोरी को आप कॉपी करेंगे ताकू आप काइंड मास्टर नहीं पेस्ट करी हल्का एडिटिंग करी तो स्टोरी लाइन को पढ़ी सारापर किसी बैकग्राउंड म्यूजिक पकेबे तापर सेव करी यूट्यूब रे छाड़े। तो बहुत लोग स्टोरी भी पढ़िया को भल पाती, शुणा को भल पाती। देखा आपन को कौ भाया स्टोरी रे कौ भाया सब व्यू तर सब्सक्राइबर केते अच्छी आपको देखा। तो स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन करुच्ची आप देखु कथा संचय बोली गोटे चैनल रोचे चैनल खाली केवल स्टोरी पड़ी। स्टोरी देखु कौ भाया केते सब्सक्राइबर केते कमेंट ताधर रोचे देखी दिखाते थे। देखिले तो गोटे वीडियो चलेबे। राम बाबू ने घड़ी की ओर देखा। सुबह के 8 बजने वाले थे और अभी तक उनकी चाय उनके सामने नहीं आई थी। वो अपने रूटीन के बड़े पक्के थे। उन्हें सुबह 7 बजे अपनी चाय चाहिए होती। तो फ्रेंड्स देखो तो आउ गोटे चैनल भी आम देखा A1 लाइव स्टूडियो, A1 लाइव स्टूडियो से भी केवल स्टोरी की एडिटिंग कर पकाऊँ देखु। तो देखु थे कि पता नहीं कौन इससे शादी करेगा, आखिर ये किसकी दुल्हन बनेगी, कोई इससे शादी करेगा भी या नहीं। तो देखिले कौ भाया देखु व्यू केमती आसी। तो देखो सब्सक्राइबर भी केते अच्छी। तो आम ये भाव में भी आम एडिट कर यूट्यूब रे चैनल खोली पारे आउ बिना मुह देखी बिना फेस रे केवल वॉइस देकर भी कर केवल लेखा रहा जहाँ लिखाई क्लीयर भाव में पढ़े तादर टी आम हल्का एडिटिंग करवा टी साउंड टी देवा फोटो किसी ऐड करवा देखिए वीडियो केते भल हो। निश्चित भाव में एमती करूँ यूट्यूब रे निश्चित भाया सब्सक्राइबर व्यू निश्चित बढ़िए। मुझे भाया गोटे करुच्ची। तो चलतु आम आपको केमी आम कॉपी करवा कौटू कॉपी करवा केमी एडिटिंग करी यूट्यूब रे पकेबा से विषय चलतु जाना। तो आम ए जा कौटी ना क्रोम ब्राउजर को जावा, ये आम सर्च करवा इमोशनल हिंदी स्टोरी लिखिक सर्च करदे। देखो गुड़ाए गुड़ाए सब कहानी पलि आपन को जहाँ पर भी इच्छा क्लिक करदे। क्लिक कलापर देखो ये सब पलि हिंदी इमोशनल स्टोरी सब पलि आसला। आप कौन करेंगे ना लिखाई कविता अपने माता पिता की बहुत लाली थी, ये सब आप फास्ट पाराटा को एम धरिक कॉपी करने। देखो सेकेंडटा को से भाया कॉपी करेंगे आपको फास्ट शिखे दूसरी कॉपी करदे। पास कॉपी कर सारापर आपड़ कौन करेंगे ना काइंड मास्टर को पढ़ेबे। काइंड मास्टर को पढ़े आपणकर वीडियो 16.9 रेशियो क्लिक करके ओके करदे। तो फास्ट कौन करेंगे ना इमेज आसेट को जी कलर ब्लैक कलर नहीं जाए। ब्लैक कलर नहीं गलापर कलरटा को बड़ करदे। देखो मुझे देखापी करुच्ची लेयर को जी टेक्स्ट टेक्स्ट जो अच्छी ना देखो ये टेक्स्ट अच्छी टेक्स्ट को क्लिक करेंगे जोटा आप कॉपी करते सीटा पेस्ट करदे। देखो पेस्ट हो गला। पेस्ट कलापर ये कौन एडिटिंग करेंगे ना देखो लिखाई कविता
अपने माता पिता की बहुत बड़ी लाडली थी ଏଇ ଯେଉଁ ସବୁ ଜାଗାରେ ନା ଆପଣ ଚେଞ୍ଜ କରାଉଥିବେ। ତିନି ଭାଇ ବହେନ ଥି ଏସବୁ ଜାଗାରେ ଆପଣ ତାକୁ ଉପର ତଳ କରୁଥିବେ। ହେଲେ କ'ଣ ଭିଡ଼ିଓଟି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ବି ଲାଗିବ ଆଉ ପଢ଼ିବାକୁ ବି ଭଲ ଲାଗିବ। ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ ଏଭଳିଆ ଡିଜାଇନରେ ଆପଣ କରିଦେଲେ ତାପରେ ଓକେ କରିନେବେ। ଓକେ କରିନେଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓଟା କେଉଁ ଭଳିଆ ଆସିଲା। ତାକୁ ଯଦି କିଛି କଲର୍ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଥିବେ କଲର୍ ଅପସନ୍କୁ ଯାଇକରି କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ କଲର୍ ବି ଆସିଗଲା। ଆଉ ଯଦି ତାକୁ କିଛି ଆମେ କଲର୍ଟାକୁ ୟେଲୋ କଲର୍ ସପୋଜ୍ ରଖିବା। ଦେଖନ୍ତୁ କଲର୍ ୟେଲୋ ବି ଆସିଗଲା। ତା ସାଇଡ଼୍ ବର୍ଡ଼ର୍ ପାଇଁ ବି ଆପଣ କ୍ଲିକ୍ କରିକିରି ଦେଖନ୍ତୁ ଯେକୌଣସି କଲର୍ ଚାହିଁବେ କଲର୍ ଦେଇପାରିବେ ସାଇଡ଼୍ ବର୍ଡ଼ର୍ ପାଇଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ କେମିତି ଲାଗୁଛି। ସାଇଡ଼୍ ବର୍ଡ଼ର୍ରେ ବି ଆପଣ ଦେଇପାରିଲେ। ତ ଏଇଭଳିଆ ଡିଜାଇନ୍ ତିଆରି କରିନେବେ। ତାପରେ ଟିକେ ଆକୁ ବଢ଼େଇ ଦେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଟିକେ ବଢ଼େଇ ଦେବେ। ତାକୁ ଆଉ କିଛି ଡିଜାଇନ୍ ଦେବା ପାଇଁ ହେଲେ କ'ଣ କରିବେ ନା ଲେୟାର୍କୁ ଯିବେ। ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ଝିଅ ଉପରେ କାହାଣୀ ଅଛି, ଗୋଟେ ଝିଅର ଫଟୋ ଯଦି ରଖିବାକୁ ଚାହିଁବେ, ଗୋଟେ ସବୁ ଝିଅର ଫଟୋ ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତ ଆପଣ ଫଟୋ ଯେକୌଣସି ଫଟୋ ଡିଜାଇନ୍ କରିଥିବେ ତାପରେ କ୍ରପିଂକୁ ଯିବେ। ଫାଷ୍ଟ ଅପଲୋଡ଼ କରିକିରି କ୍ରପିଂକୁ ଯିବେ। କ୍ରପିଂ କଲା ପରେ ଫଟୋଟାକୁ ଛୋଟ କରିଦେବେ। ତାପରେ ମ୍ୟାକ୍ସକୁ ଇନେବଲ୍ କରିବେ। ତାପରେ ଏଇ ଯେଉଁଟା ଦେଖୁଛନ୍ତି ତଳେ ଅଛି ଫିଚର୍ସରେ, ତାକୁ ଆପଣ 30 ପାଖାପାଖି ରଖିନେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ 30 ପାଖାପାଖି ରଖିଲେ ବାସ୍ ବ୍ୟାକ୍ କରିଦେବେ। ଏବେ ଫଟୋଟି କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ଦେଖିପାରିଲେ। ଯଦି ଆଉ କିଛି ଫୁଲ ଡିଜାଇନ୍ ଦେବାକୁ ଚାହିଁବେ ସେମିତି ଆପଣ ସବୁବେଳେ ଲେୟାର୍ ଉପରକୁ ଯିବେ, ମିଡ଼ିଆକୁ ଯିବେ, ଯେଉଁଠି ଯେଉଁ ଫୁଲ କିମ୍ବା ଯେଉଁ ଫଟୋ ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ରଖିବେ। ତାକୁ ସବୁବେଳେ କ୍ରପିଂକୁ ଯାଇକିରି ଆଗେ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ କ୍ରପ୍ କରିବେ, ଯେତିକି ଦରକାର କ୍ରପ୍ କରିନେବେ। ତାପରେ ମ୍ୟାକ୍ସକୁ ଇନେବଲ୍ କରିବେ। ଇନେବଲ୍ କରିକିରି ଫିଚର୍ଟାକୁ ଆପଣ 30 ଭଳିଆ କରିଦେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଏବେ କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ତ ଏଇଭଳିଆ ଫଟୋଟି ଆସିଗଲା। ତାକୁ ଆପଣ କେମିତି ଧୀରେ ପଢ଼ିବେ କେମିତି ନର୍ମାଲ୍ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟାକୁ କ'ଣ କରିବେ ନା ଯେଉଁ କବିତା ଲେଖା ହେଇଛି ଯେଉଁ ଇମେଜ୍ ଉପରେ ତା ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ଼୍ରେ ଡିଲିଟ୍ ଅପସନ୍ ଉପରୁ ଗୋଟେ ଚାବି ଚିହ୍ନ ରହୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ହେଲା ଡିଲିଟ୍ ଅପସନ୍ ଉପରକୁ ଗୋଟେ ପୁରାଟା ତଳକୁ ଖସେଇ ଦେବେ। ଚାବି ଚିହ୍ନ ରହୁଛି। ଧୀରେ ଧୀରେ କ'ଣ କରିବେ ନା ଏଟାକୁ ଉପରକୁ ଉଠେଇବେ। ଆକୁ ଟିକେ ଆଗକୁ ବଢ଼େଇବେ। ଏଠି ଯେଉଁଟା ଦେଖନ୍ତୁ ରାଇଟ୍ ସାଇଡ଼୍ ଉପରେ ଯେଉଁ ପ୍ଲସ୍ ଜିରୋ ଉପରେ ରାଉଣ୍ଡ ଉପରେ ପ୍ଲସ୍ ଆଇକନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ପୁଣି ଟିକେ ଉପରକୁ ଉଠେଇବେ। ପୁଣି ଏଇଟା ଆଗକୁ ବଢ଼େଇବେ। ପୁଣି ଏଠି ପ୍ଲସ୍ ଆଇକନ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ପୁଣି ଉପରକୁ ବଢ଼େଇବେ। ପୁଣି ଆଗକୁ ବଢ଼େଇବେ। ପୁଣି ପ୍ଲସ୍ ଆଇକନ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ତ ଏଇଭଳିଆ ଆପଣ ଫାଷ୍ଟ ଅପଲୋଡ଼ିଂ କରିଦେବେ। ଡିଜାଇନ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଭିଡ଼ିଓଟା କେମିତି ହେଉଛି। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ଡିଜାଇନ୍ ଚାଲିଛି ନା ତା ଦେହରେ ଆପଣ ପଢ଼ିବେ ନିଜେ। ଆପଣ ଭଏସ୍ ଏଠିରେ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଭଏସ୍ କେମିତି ଦେବେ ଏଇଟା ହେଇଗଲା ନା। ତ ଏମିତି ଫାଷ୍ଟ ପଢ଼ିବେ। ଆପଣ ଯଦି ଟିକେ ବଡ଼ କରିବାକୁ ଚାହିଁବେ ଆକୁ ବଡ଼ କରିପାରିବେ ବି ଏମିତି ଡିଜାଇନ୍ରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ରେକର୍ଡ଼ ଚିହ୍ନ ରହୁଛି ତଳେ। ଦେଖନ୍ତୁ 4ଟା ସର୍କଲ୍ ଭିତରେ ତଳେ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର REC ଲେଖା ହେଇଛି ସେଇଟା ରେକର୍ଡ଼ ସିଷ୍ଟମ୍ଟା, ତାକୁ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଷ୍ଟାର୍ଟ ବଟନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ମୁଁ ଏବେ କ୍ଲିକ୍ କରୁଛି, ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ। ତାପରେ ପଢ଼ିବେ। କବିତା अपनी माता पिता की बहुत लाडली थी। ତ ସେ ଅନୁସାରେ ଆପଣ ଯେଉଁ ଭଳିଆ ଡିଜାଇନ୍ କରିବେ ସେ ଅନୁସାରେ ଆପଣ ପଢ଼ିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଭଏସ୍ ବି ଆସିଗଲା ତଳେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ କବିତା अपनी माता पिता की बहुत लाडली थी। ତ ଆପଣ ସେଇଭଳିଆ ପଢ଼ିବେ। ପଢ଼ି ସାରିଲା ପରେ କିଛି ବ୍ୟାକ୍ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଟ୍ୟୁନିଂ ପକାଇବେ ଯେଉଁଟାକି ଭଲ ଲାଗିବ। ଟ୍ୟୁନିଂ କେଉଁଠି ଥିବ ଆମର ଅଡ଼ିଓକୁ ଯିବେ। ଯେଉଁ ଫୋଲ୍ଡରରେ ଆପଣ ରଖିଥିବେ ସେ ଫୋଲ୍ଡରରୁ ଆପଣ କିଛି ଟ୍ୟୁନିଂ ଆଡ଼୍ କରିନେବେ। ମୁଁ ଏଥିରେ କିଛି ଟ୍ୟୁନିଂ ଆଡ଼୍ କରିଦେଉଛି। ଟ୍ୟୁନିଂ ସେମିତି ଯଦି ବେଶୀ ମାନେ ବଡ଼ ହେଇଯାଇଛି ତାକୁ କାଟିବାକୁ ଚାହିଁଲେ ତାପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଲେଫ୍ଟରୁ ହେଲେ ଲେଫ୍ଟରୁ କାଟିବେ, ରାଇଟ୍ରୁ ହେଲେ ରାଇଟ୍ରୁ କାଟିବେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ
ଏବେ ଆମେ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରଖିଲେ, ଆମକୁ ରାଇଟ୍ର ଦରକାର ନାହିଁ, ରାଇଟ୍ରୁ କାଟିଦେଲେ। ତ ଏବେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ତାପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ସାଉଣ୍ଡଟାକୁ ଆମେ ଟିକେ କମ୍ ରଖିବା, ତାକୁ ହାର୍ଡ଼ଲି 20ରେ ରଖିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ କେମିତି ଭିଡ଼ିଓଟା ଲାଗୁଛି। कविता अपनी माता पिता की बहुत लाडली थी। तो এইভাবে ভাବରେ ଆମେ ଭିଡ଼ିଓଟା ତିଆରି କରିସାରିବା। ତିଆରି କରିସାରିଲା ପରେ ନା ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଭଲ ଲାଗୁଥିବ। ତାପରେ ଉପରେ ଯେଉଁ ଆଇକନ୍ଟା ରହୁଛି ରାଇଟ୍ ସାଇଡ଼୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ତାପରେ ଆପଣ ଯେଉଁ ରେସିଓରେ ଆପଣ କ୍ଲିକ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବେ, ସେଭ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବେ, ସେଭ୍ ଆଜ୍ ଭିଡ଼ିଓରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବେ। ଏଇଟା ଫୁଲ୍ ହେଇଗଲା ପରେ ଅଟୋମେଟିକ୍ ଯାଇକିରି ଆପଣଙ୍କର ଭିଡ଼ିଓରେ ଗ୍ୟାଲେରୀରେ ସେଭ୍ ହେଇଯିବ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖିଲେ ଆମେ ଷ୍ଟୋରୀ ବୁକ୍କୁ ବି କେଉଁ ଭଳିଆ ଆମେ କପି କରିକିରି ତାକୁ ଏଡ଼ିଟିଂ କରିକିରି ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଆମେ ପକାଇ ପାରିବା ଭିଡ଼ିଓ କରିକିରି। ତ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ଏଇ ଟପିକ୍ଟା ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିଥିବେ। ଯଦି ବୁଝି ନ ପାରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟା ଭଲ ଲାଗିଲା ତାହେଲେ ଆଉ କାହିଁକି ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ତ ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ। तो रही फ्रेंड्स, जय जगन्नाथ।